uzwana ngokuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Isizini entsha yekhumbule ekhaya kunyaka ka-2019 isinika elinye ithuba leziqalo ezintsha. Phela iziqalo ezintsha zisinika ukuvuseleleka kwethemba nokulahla amaqhubu amadala. Singeze sathembisa ukuthi ukubuyisana kuzoba lula, kodwa esingakuthembisa kona ukuthi kuzokwenza amanxeba abe ngcono. Kusazoba khona izinyembezi zosizi nezinyembezi zenjabulo, kodwa ekugcineni sizobe sesiwabhidlizile amabloho asihlukanisayo ukuze sakhe amabloho asihlanganisayo. Ngisengo-Andile Khayelisiwe kanti nanka amanoni endaba esikuphathele zona kusihlwa. Ntwe go sha mohloko ga ilore o khoditse motswadi wa gagwe a hlokofetse e fela re thaba re kgonne go kopana re le mmogo ra kwana bose ra thabelang ra ba bana ba motho. Wena mawucabanga yini yenza ukuthi ubaba wakho angakutsheni ngami? Cha bekuyindoda adingangeneki kahle. Bengenalo ulaka besabeka. Nawe ingane kubaba uyamsaba. Joyce Mokhatla uzithola edukuze ebumnyameni empilweni yakhe njengoba nakho engamazi ubaba wakhe omzalayo. Kwathi lapho sekunenhlansi yethemba lokuthi umama wakhe angamusa kubaba wakhe ngebhadi elikhulu, umama wavele wadlula emhlabeni. Kodwa manje sekunethemba elisha mbukeli lokuthi angathola ngubaba wakhe njengoba nakho kwaba nempendulo emva kokuba uJoyce evele khona lapha ohlelweni lethu. Asilibone. Nna ka lebitso ke nna Joyce Mokhatla. Ke tswa ke le Mosesejane mara ke a ile mo Mabopane mo Winterveld. Ne ke kwaletse khumbule ekhaya ka mabaka a gore ke nyaka ba mpatlise papaka e le go Francis Khathumi o ke sa mo tsebeng se nke ka mmala le ka letlho. Since khumbule ekhaya e tla bentse ke na le tshepo ya re ke tlo mo thola papa ka lebaka la gore ke a e lebelela every laboraro le lengwe ke bona batho ba tholang batho ba bona ba le gore ba ba batla. And since ke bona interview e be ke nna le tshepo thata gore wa ke tlo mo khumana papa. Nne ke tshwere tshepo ka le bana ba ka ba thabile ka gore a ba mo itse ra khola bona o tshwana le nna ke sa mo itse e le papaka. Nka thaba thata he nka mo khumana mara se e le rena go nngwe a ke mo khumane ke tlo no amohela gore ke tseba family ya go hae ya go papaka. Ke lo tswa go batla papa ke re modimo a tsamaye le nna e nne ena e le gore wa ntšhireletša mo ditseleng tše ke tlo di tsamayang le ko ke yang ko teng. I wish gore modimo a ire gore ba be teng. Kulolu hambo olusuka eMabopane eGauteng lubheke eGamasimula eLimpopo, uJoyce uthemba ukuthi angeke nje kuphela athola ubaba wakhe kodwa nokuthi uzothola umndeni kababa wakhe ukuze azi ngozalo lwakhe. Go ba le motswadi o sa mo itse go botlhoko o sa itse gore go mo bjang go botlhoko. Las bonaka o tlela mbuša re mama wena o na le papa mara ke re ke na le yena ntho ya le go je gore e tsosha ntho e ya gore kana ke na le yena papa mara a ke mo itse a senka no fumana lerato la hae le ka tlhaba rena go nne ke le sea sengutlo mmampo tsa gore papa na ne tena go ke le sea a ke mo itse pila papa ka. Nentse ke le matseleng nentse ke ipotsa ke na le tshogo ke ipotsa gore ko ke yang ko teng bo nkamohelana ene ke ipotsa gore ke tlo mo fumana papa na sa phela na yo bala mathomo ke mmona ile gore ke fumana gore sa phela ene e feel gore go fumana gore motlhokofetse ko ba disappointed
e se lo ntlabe ke fitlhile le ona tlabe le gore go lokile ba sanka mo e lona ke tla moela rago kgombole khaya at least e nthušitše gore ke mo humane or ke ba humane borakhadi or ba ba leng teng. Dumela mago le kae re teng nna ke nna Joyce Maatla ke batlana le France Khatumi le gore lebaka ke eng o batla Francis Khatumi ke eng le wena? Francis Khatumi nka mo go utlwile mama a bolelang ka ona re ke papaka ne a re tsebeng go mpotsa ga botse gore Francis Khatumi o le kopane bua le mama o kopane bua le yena re le babedi. Okay. Gona le kae ma? Re teng nna ke nna Albert Albert Khatumi ke monyana na gago le bangwane okay le gore mama o le papa Francis Khatumi ba kopane kae? ke gopola ka mo mama a mboditseng ka ona a re papa na bereka ko Toronto hotel ko Pitori Wena mama wena o kae? Mama o tlhokofetse ka 2013 and before a tlhokofala ka re ka bo 2011 o ile ba tlhakana le papa ko Sunnyside ke la papa mmutsha ka nna wena o bonya go bona papa o fihlile a bo shufa o ke gona mo teng okay ne lo re ke mo teng nna ke thabile gore at least ke humane ka tsheko go bo papa yana re ka go thuša ka se segolo o no nya gona bona papa fela gore ga o monate ka nako nngwe go nna o sa itse motswadi mongwe wa gago gore o ko kae ene o ne le bana ke ne Lasbon o rata o mpotsiša re mama e le gore o ne le papa kana ga mpotsiša ona ka mo go hwetse ke tsena ka mo kamareng ke lla because her ra ke bitse papa so a no ka mo fetola ngwana ke tlo mo fetola ka reng ke tlo mo botsa a ke mitse papa so ke imetsa ngwana ka morwalo ka re salo monyane so nna ke nya go itse papa or why antshile a sa tlo tlo ntlola ya re tsebe gore na bothata ke nna go ngwe le yena a se ka tseba gore na mago mo kae ka nako eo mara ka gore mama o mmone ka gona ka ma 2011 ko Sunnyside nke le o mongwe nke a bile a ba fishahelo gore re ke tsamaye ko bona ngwano mama ka 2013 o re le monaro o tlo ntšea a nkishe ko papa so Sunday he ke boa kerekeng wa tsama call he tsena ya re mama o tlhokofetse ka car accident a le botse yena papa o kae? Papa go le yena o fetile okay nka re go botlhoko monna ke go mane le re ha teng ka re ne ke o isha ka reng ka mmoa ba re ka kgotsofala ke nna ra ngwanago okay ha wa ke a leboga ke thabile ka re ba ka la re ke fumane papa o mongwe thobela ya le papa na le boditse ka nna ka wene nna a seng ka mpotjana
mare ile a botsa kgaetsedi yagwe le mogatša abuti ya ke are ke ne ngwana kua ke mmitša Mapula ka mokgwa ba mampoditšeng ka teng a ronthile lebitso la Mmapula agana mola banna ba bangwe ba ba phela go yena ba go tseba ba re ba go tseba o sa le mokanyana go ne se seng se se go tshwenyaga a lebaka la gore ke manyake papa ke rega kero ke dilo tse dintšhi tse gore a di ntsamele botse ene kwana he nka hata ko hae kwana mo e le gore le tla ka dilo tsa mabotse ene ke hotse boima mo e le gore ke tseba gore ke itse ko papa ka gore ke tseba gore papa ka o nna ko kae nako ke tseba gore nke ke ne le botšhabelo kgale ke re ke seno ba le ngwana first born e be le gore ke tšhwa ka mahae ko hae batho ma on rejecta ka tšhwa ka mahae ntse ke tlhetlhe ke bereka le dipolase until ke tlo humana setene sela sa ko Mabopane ke a go kwa o ka re ditaba ke di kwele ka moka o ka re ke a kgotsofala sa go latela borangwana ba bangwe okay ke ikutlwa go le botlhoko ke sa mo humana ka lebaka la gore ne ke ipoditse gore ke tla mo humana e nne ena o ke mmotsang dipotso gore why a ntšhile dumelang a shele ka mama ditaba tša lena re di kwele sello sa gago sa kwala re kgopela gore le lokologe mo pelong le mo bophelong ba lena le lokologe se sengwe le se sengwe di-contact number di tla ba gona re bana ba motho re be mmogo re teganeng ka leboga ke leboga go nkamogela ga lega mo gae nna ka mo ke ramogolo ka molapeng leo re timeditse yone re lebogage ngwana ba nna e tla ka gae tla ba hwetša tsela a fitlhe ele re leboga go fitlhile man ebe mogala jwa ke leano re fitlhela se ka re botsa gore go diragang no re a leboga mo rena le rena re kwa bose ge o kgone go thušega because o ka diputša re ge e le wena go sasa ngwana wa leso o ka se sware ke boroko fela ka lebaka le re dula gore na le kwele bohloko le lerato ge e tša mohuto di tswela swantse re di tšhabišetse re di lokiše ka pele nako e sa re dumelela ke a leboga a gopolo ga e bele ya gore re le balapa re swantse re no bona gore re miša kua a go bona mo papa wa robetsego a ke itse e boe gore re tlo kgona re e rena ka lebaka la re kere ke nna ke e tsenang a e dumele re na le ditumelo tše fapafapaneng re santse ono di hlompha go ya ka mokgwa di lego ka go ga go nnete ya go feta o e boletseng re rata motho go phuthologa a re botse bo yena wa re kgone go sepela mmogo le yena re lebagela seng nto e kgolo ka go kgone go goroga ka gae ga go sa go feta tlhomphano ge ke fitlha ke bile ka ba le letshogo thata ebile ke bona batho ba tletse mara setlhare papa na a sa ba bolelela ka nna nto e botlhoko bophelo ba ka bo tlo nna betha thata bo tlo nna kaone thata ka lebaka la gore yale ke ne le bo motswala ke na le bo cousinaka le bana ba ka bo tlo kgona go itse gore wa ko bo mama ke go kae le potso e ne ke ngwanola nang mputsha yona gore mama o ne le papa ke bona mo ke tlo kgonang go mo antshara nka se tle ke salla ka nako nang mputsha potso eo ntho e ke batlang haholo from family la ka gore re tshwarane pila nna le bona le modimo ka nkgopola no bana ba ka itse gore no ba itse gore bo tlo itse gore mama
go tlha ko kae ka lebaka la re ke tlo tla le bona mo ke tlo ba tlisa mo le bona ba tlo gona o itse gore ko ra gola bona a nna ko kae a bona gore ga se ke mo ga tsara mogolo ya kgoši a pula re tshoša man a se se ke kry kwa mara nna ka bolela ba tlopo ke kwa polelo ka motho a no re fela ke ne kgatse di ya go a go ja ga motse a bolela ngwana o kgatse ya o mongwe o mo shuwa sana nna wa a mo tomela re wena wa le kopo o sana le ngwana re ngwana go mo a sa ka bolela fasela mo o re buditse mara re ga kulo ra ba re ke kana ke mo go ra bolele taba mo mara ke gale mara a sa re botse straight nne re mama le ena tša lampotswa na bona mošimane wa ka wa lasbon a šiana ko gae mo lapeng e re ile gae ka december a re hei motho o tshwana le papao ke botšiša mane le ena a re mmehe ke bona lasbon ya gago e nkgopotša papa o fetša jale le no he ke lebelela rangwane o mosou o ke bona yena ngwane wa ka wa lasbon a swana mara enkebe a ka re ka ntsha senepe wa se bona before a tlhokofala mara ile a botja mokgekolo le kgaetsedi yagwe mara bjale ba no fela ba re mojiše re mmone a seng ka mojiše ga ge rragwe le gore ga re botse selo ke sephiri sa gagwe o ka se tsebe gore go riegileng mo lefase nna ntho ke molakaletšanyana mo bophelong ke mahlatse le mahlogonolo le gore bjane o na le sefane se e leng sa nnete sa gagwe ntse ba tseba gore ke papa ntho e ko ša motlhoko ge e le gore o kgweditše motswadi wa gagwe a hlokofetše e fela re thaba ge re kgonne go kopana re le mmogo ra kwana bose ra thabelang ra ba bana ba motho so ba e leng gore le direla bana diphiri ga le ba botse dinnete ke a le kgopela batswadi ba bana bao e re ba sa phela ba nyaka o tseba gore botata go bana ba dula kae gobane madi a mopedi ga a hwelele ge go ka tlhele o tsofetse tseba gore bothata botlhe mamorei ke rena ba re fihlile ka mo wena o tlile ngwana gore ke ena mmapule gore ke ena mokodi yago ka mo gae re ga botse re thabile go thaba ga re le motho ko re na le metsi xa segwegwe a re nwee kumnandi ukuthi lapho ulula khona isandla kube khona omukela leso sandla ngenhliziyo emhlophe nakuba uJoyce ethola ubaba wakhe engasekho emhlabeni akusekho mnyama njengakuqala empilweni yakhe njengoba nakho ukwazile ukuhlangana nomndeni kababa wakhe sithi ukuthula nothando kini nonke ekhaya na ungaba sethubeni lokuhlangana nalowo wakini mbukelo wakudukela kudala uma kunjalo bhala indaba yakho phansi ufake yonke imininingwane bese sithumela ngefax ku-086 511 7440 wasithumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za phinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya Private Bag X345 Melville 2109 Lo mlayezo ulethelwa yi-SABC ngokubambisana ne-Government Employees Pension Fund eyaziwa kafushane njenge-GEPF. Kusihlwa sivakashela uLuyanda Velem ongomunye wabahlomula ku-GEPF. Lebitso la ka ke Luyanda Velem, ke dula ko Thabong, location ya ka ke Newstance. Ke dula le nkgono wa ka le bo mangwe wa ka ba ithu le ngwana gona a ntlhatlhamang ntho e nka e buang ka GPF ne ke Government Employees Pension Fund ntate wa ka ne le deputy principal ko Tito High School and
itse ha qeta ho hlokofala ka 2015 ke la ka sokola hanyane because of lack of authority, but then be ke fumana 2016 ka probably December ke la di fumana tjhelete tsa papa, and then ka kgona ho qala bophelo ba ka fatshe. After ne qeta ho fumana tjhelete ya papa, ha nkgono ka ke le ke tsa 2 room, of which by ne ke tsaba dula ke le 1 because of my disability. Be ke tsa 2 room, and then ka 2 room nyaka be ke thekela furniture, of which by ine le ntho tsene tse ke di batla bophelong ba ka kaofela. So ne ke thabile go gone ke thabile o iketsetsa ntho tseo, ebile le nna ke nane that pride go okay fine ka tšhelete ntato ka ke gone ke tsa 1 2 3, and then the other one be ke investor for the future. The things that I have done didn't get to be proud. Go re didn't get to be proud in a way gore I can tell gore wa tsa keng ka tšhelete ya papa ha ke ba pala ka yona, le mo ntato wa ka le mme ka mo ba go betseng teng, they can be proud of me. Ntho nka e bolelang batho ne ba batlang tšhelete tsa bona tsa GPF is that gore ke batla ba be patient ne, be wena le tshepo ya gore at the end dintho di tla loka. Ba se ba nana ntho ya ho commit fraud or anything, and ba se ba sebedisa dintho tse seng molaong in order to get that money. So ntho nka e suggestang batho ke every document e batluwang mo GPF by submit, and I better sure every document in an stamp and date ya thing is correct. That's how I got my money. Mhlambe na ungahlomula kwisamba sempesheni kahulumeni. Uma ngabe unelunga lomndeni elake lasebenzela uhulumeni kodwa langasifaka isicelo semali yempesheni, kungani ungathintani ne-Government Employees Pension Fund kule nombolo 0800 117 669 noma usivakashele kuwebsite yethu www.gepf.co.za. Mbukele sifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, my name is Yolanda Michael. I'm 29 years old. I'm originally from Port Alfred but currently staying in Port Elizabeth. I need you to help me find my father's children whom I do not know. I hear from my mother that before she got married to my father, he had children from Cape Town and she's not sure how many they are. Amongst them, she only knows Elton, who is colored and is estimated to be 36 years old by now. Then there is Yasmin of Indian ethnicity, who is estimated to be 34 years old right now. My father's name was Mthutuzeli Edward Mtundini Boyson, who was working in the army but resigned and worked at YKK Company in Cape Town, where he lived in Kenilworth with his boss and friend, Mr. Ugo Colombo, an Italian man. Please help me find them as we are growing old and we have to be reunited for the first time in our lives. Yours sincerely. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uElton noYasmin, sicela usithumele ifax ko-86 511 7440 noma usithumele email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ukaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Mbukele ngabe sikhona yini isizathu esizwakalayo esingenza umama ashiye umntwana wakhe? Lona umbuzo ongifikele uma ngicabanga ngodaba lika mama uNomandithini Cayiya waseWestern Area lapha eGauteng owaphoqeleka ukuthi ashiye indodana yakhe iselusana. Asihlangane naye sizwele udaba lwakhe kabanzi. Hayi nomthathe sekwenze njalo kwa. Ngani manje? Hayi sesisho nje ukuthi engathi izulu liyeza nje. Uzawoneka impahla. Ingathi seyingcono manje imvula. Igama lami Nomandithini. Ngiphuma Eastern Cape. Ngicela abakho Khumbul'ekhaya ukuthi
bangifundise ingane yami engahlukana naye sena 4 months. Igama layo uThemba wakakhoza. Into eyenzakala ngahlukana nomtshato. Mase ngihlukana nomtshato kwasho ukuthi ke ngama ngizifunela umsebenzi ngase ngihlangana naye ubaba kaThemba sathola lengane uThemba Khoza. Yabe ke ngiyahlukana nayo ngendaba esimo engankuso sokuhlupheka ama ngilala naye ema-toilet. So ngathola ukuthi kungcono kunokuthi ishone ngiyibhekile kungcono ngibeke ngishiye kubaba wayo. Mangicabanga ingane yami ngivukelwa ngamanxeba ukuthi azange ngibe umama kuye ingane yami ukuthi ngifikela nakuyisolo ukuthi ngangiyenzelani lento. Omelela sikasabila nomntwana. Kudala omelela. Masingene endlini lesi. Ngalokho engakwenza angiziboni ngumzalo kahle ngoba umzali kahle kahle uyayivuka nengane yakhe. So mina zange ngiyenze leyo nto. Isifiso sami sokuthi ingane ngiyithole isaphila. Ngizokhona ukukhipha isifuba sami ukuthi kwakwenze njani khona ukuze ibe ikhulela khona ngale la ikhulela khona. Inhliziyo yami ingaba buhlungu uma ukuthi akangeke azangixolela ngoba yinto engifisayo leyo ukuthi angixolele nami ndizokwazi ukuthi ndizixolele. Ukucela uxolo kuyinto enzima kakhulu mbukeli njengoba kudingeka uzehlise futhi usuke ungazi nokuthi isicelo sakho siyokuthola yini ukumukeleka kulowo omonile. Asizibonele ukuthi umama uNoma Ndithini yena uzokuthola yini ukuxoleleka njengoba sisuka eWestern area eGauteng sibhekise eMnambithi kwaZulu Natal. Ngizizwa ngothukile. Kodwa into bengiyifisa ukuthi ngiyithole ingane. Ngixolise kuyo. Yonke into engayenza kuyo. Ngizithobe. Sanibonani. Yebo sanibona. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngihambe ngibuzisa ngomuzi wakakhoza. Ngifunisa ngengane la kwaKhoza. Engayishiya eBoise ku Antwayo. Oh. Wayishiya ku-Antwayo? Yebo. Uba igama layo? Mina ngangithi ukuthi umzwakhe. Manje ngokuthi ngelinye ilanga ngeke ngaya khona lapha eDayikhorari ngiyoyifuna. Ngahlangana nayo sizini ekhuphuke eJoburg. Wangitshela ukuthi hayi ingane sebayitshintshile amagama. Oh, wathi sebeyishintsha igama bathuba? Bathi uThemba. Oh. Yeah. Wayenenyanga engaka uThemba ngaleso sikhathi umzwakhe? Umzwakhe wayena 4 months next week ezoceda inyanga yobu 5. Oh. Yeah. Usizeni ungamkhomba yini? Isicha angiboni ukuthi ngamkhomba kodwa mhlambe ngamfanisa. Naye ngaqhamuka ngeke umbone. Hayi mhlambe ngamasi. Hayi uyena uThemba. Uyena uThemba lo. Yeah. Yo, ngicela ungixolele ngane yami. Ngento engayenza. Azange ngenze
ngehlobo umama afanele ayenze ngalo. Ngiyazenyeza la ngikhona ngizibona ukuthi ngumama ngendlela engenza ngayo ngoba kwangafanelanga noma ngangihlupheke kangakanani ukuthi ngize ngikushiye lapha. Hayi ngiyakuzwa mina. Kodwa engibonga kukona ngibonga ukuthi ke ngoba uzange uzongilahle estradini ngithola ngabantu wakhona ukuthi ungishiye ku-anti. Uxolo lakho ngiyaluzwa. Ngiyakuxolela futhi. Yo. Xa kona ukubheka. Hayi ungasabi khuleka ngibheka ngoba nami ngiyakubheka ngisabi lutho. Ngisela usizini ngaleso sikhathi ngane yami. Ngoba angihlupheka ngenayo nendawo yokuhlala. La ngangilala khona. Ngangilala ema-toilet. Hayi ngiyabonga mina ukukwazi. Ngiyajabula futhi nanokuthi ke nami ngibona umuntu ekuthiwa uyena owangibelethe inyanga ezonayo. Yebo. Ngoba ngise ngakhula ngangaka ngingakwazi. Bengayilindelanga lento yenzayo. Ngoba mampela nami mhlambe kuthiwa yini bengeke ngize ngimamkela umamami onjini ongazange ukuthi akwazi ukuthi amamkele umntana wakhe. Ngiyabonga ngane yami. Thathe anti ibhentshi ulethe ngapha. Siyabonga. Anti uyena umama la? Yebo. Uyena sho anti? Themba uma kwafika kimi hlala eBoyville. Kwathi intambama ngisakhumbula noma kwaku-4 noma kwaku-5. Wathi anti ngisehlela lapha ngenzansi entombazane langakithi. Langempela wahamba ngasala naye umntwana. Kwazi washaya isikhathi sokuthi ngabe sebuyile o8 ngihleli naye umntwana. Ngahlala naye umntwana ngalala naye umntwana kwathi ngo5. Wanokho baba wakhe fastele ezobheka wafike wangena. Wathi sisuphi umntwana ngathi nanga embhedeni kodwa siyakhala usazumeke ngoba sengimfaka ibhodlela. Wasethi sisi udlulekini before umshiye umntwana ngimshiye. Wathi umntana akho sengimshiye kusisi wakho. Hayi washo njalo. Wathi semshiye kimi. Ubufika ubaba wakho. Wasethi ubaba wakho manje ngizokwenza njani ngoba ngiyasebenza nawe uyasebenza. Ngathi akunankinga nemsebenzi. Wasethi kulungile sisi ngizokhuluma wakhuluma nobaba wakho umhlanganyela. Wathi bhuti ngicela ntambama ngoba mina nje emsebenzini. Ngizohamba ngithenga ubisi lomntwana namanabini omntwana. Ngithole umfana ubhuti washaba ubusilana. Wathi uyahamba ekhaya. Uzohamba ngesitimela sokuthatha sikufake esitimeleni kusho umhlanganyela. Base yahamba kufanele uthenga lezi. Wabuya nazo ntambama lezi zinto zomntwana wabeke ekseni. Bavuka bonke nayo baba wakho nomhlanganyela bangise ePark. Afike ngagibela nalobhuti washaba. Sathi nasifika kwashaba umuselani wanginika ingane zathatha lemthwalo sehla ngaze ngawufika ekhaya. Bangihlangabeza sengena nawe egedi. Wathi ubali umntana umthatha ngoba kanamntwana. Ngathi mala ngene endlini nginilandise ninobaba wayesekhona nobaba. Ngabalandisa kwasethi umalo ufana wekade ishile ichazi la. Sazi noma umakoti umtshelile yini ma wakho. Ngahamba ngakhuphuka la mina ekseni ngize ngakusasa ngaye eGoli. Ngisazi noma kwaphela unyaka ngiyodwa. Nisemsebenzini. Wafona uma wakho. Akafonanga kwafika yena. Nangempela ngaya kuye phansi uma wakhe efleet. Ngakhuluma naye ngendaba yakho. Ngathi phela uThemba usekhaya. Wasethi anti manje ngamthola kanjani ngathi angazi. Hayi wakuphela lapho wathi uzobuya kimi. Wasehamba. Akasafika umuntu ke. Thili kuze nawo. Yangizwa ukuthi ngithini?
kodwa luma wakho Themba lo bengihlala naye. Hayi, ngiyezwa mina anti lokho malo kunjalo. Ukuchaza nje ngoba kunjalo anti. Ngakushiya mina kuye kwamampela. Kodwa injongo yokuthi mina ngokushiya ukuthi ngangizazi ukuthi ngiyahlupheka. Khumbula ngaya komunye usisi khona lapha eBoyzini. Namtshela ukuthi hey ngenze into enje. Ingane ngishile kubaba wayo ngoba ubaba wayo akayenzeli lutho. Manje ke ngazama ukuthi ke ngakusasa ngijime ngiye khona lapha eDiaconal. Umuntu engezwe ngaye wathi cha. Ubonile nje ukuthi kuyahanjwa nengane. Ngabe sengibona ukuthi hayi kungcono ngibuyele khona la ngilala khona ngoba bengena lapho ngilala khona. Ngoba ngiyibeka nje indaba ukuthi bengekho lapho ngilala khona nawe. Ngacizelela nje ukuthi nje uma wena uphila mawulapha usezandleni eziright. Hayi cha mina ngiyabonga ngoba awungidahlanga. Wangishiya ezandleni zasekhaya. Nami ngiyabonga. Ngiyabonga lokho. Cela ukubuza ke ngane yami ukuthi na yini into oye wahlangana nayo la emhlabeni mhlawumbe ibhlungu ngoba empilweni soze wabangaka manje. Hayi engakusho cha hayi okubhlungu hayi akukho engeke ngahlangabezana nakho. Akukho okubhlungu ngoba nakhona la ekhaya ngihlezi kahle. Selokhu washona ubaba ngihlezi kahle ngoba nobaba washona 2000 nge-16 June. 2001 2001 nge-16 June. Until now cha ngisahlezi kahle anginankinga. Yabo. Ngoba cha naye umama la ekhaya okuyena ngakhulela ngaphansi kwakhe ngazi ukuthi umalo vele yena umalo kimi ngoba umuntu engikhulele kuye isikhathi esiningi. Uyena wazathi yazi lonke usizi lami ngize ngibe ngawo. Ushone 2014 kuze kube namanje cha anginankinga. Wena mawucabanga yini yenza ukuthi ubaba wakho angakutsheni ngami? Njengoba ngichaza ukuthi ngangingakakwazi ukukhuluma nawe baba ngangisemncane. Nje eshone ngo-2001 bengisena 15 years. Ngingakakhona ukukhuluma naye. Ngize ngakhona ukukhuluma mina no-aunt. Ngani ngokuzwa ngabantu nangabe ngihamba ukuthi awazi wamuhle mfana waseGoli. Kube into nje kanjalo nami bese ngicina sengifika kanti ngibuye ngimbuza ukuthi we-aunt why abantu besho kanje. Agcina sengitshela u-aunt ukuthi hayi umama wakho useGoli Themba. Okuze kube namanje nje ngakhula ngazi kahle ukuthi umama useGoli. Kodwa bekuyinto leyo ade ngingayiqhakambisi ukuthi ke ngifuna iyazi noma ubani. Futhi phela ubaba nangabe ungathwela uthi uyamcabanga. Hayi bekuyindoda le. Bekuwumuntu ade engangeneki nje. Yebo ngiyamazi. Hayi bengangeneki impela ngoba namanje Mngumbe ubane kuthiwa usekhona. Mngumbe ngase ngakade ngakwazi. Ubane kuthiwa usekhona ngoba ngase ngiyakhona ukukhuluma naye ngoba mase ngikhulile. Kodwa nje cha bekuyindoda ade engangeneki kahle. Bengenalo ulaka besabeka. Nawe ingane kubaba uyamsaba. Angeke ukhulume noma ngayini kubaba wakho. Umzali wakho nje ukhuluma noma ngabe yini. Bengimnikeza leso stage ke nami. Namanje ngisamnikeza sona. Ngisamsaba njengomzali. Mina bengidinga ukuthi kuyo yonke into eyenzakala enhlizweni yakho kuhlale uxolo ukuthi ngiyaxolisa ngayo yonke into eyenzeka. Hayi ngiyazwa mina uxolo nginalo. Ngiyacabanga ukuthi ubutshela ukuthi uzothola umntwana onenhliziyo embi. Nginayo nenhliziyo embi kodwa angitshengisa omunye umuntu. Kodwa nje ngiyakwazi nanokufihla into nangabe
eyimbi kimi kodwa-ke njengoba usho ukuthi uyaxolisa ngiyakuxolela mama ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda kakhulu. Yebo. Nangu baba ngazi noma usambona nathi sikhuluma. Oh. Cha, angisamboni kahle kodwa hawu welo. Ngigugile phela. Sambona makoti afela. Yeah. Saphila. Phila singezwani. Hayi awubuza manje ngiyakubuza. Oh. Phila ngempela. Sewuyivuke ngempela. Oh. Kodwa-ke nje mina engingakuphakamisa ukuthi-ke Vivian. Ngingabeka ukubonga nje okwenzile noma-ke wenza kabi ekuqaleni. Akusiphathanga kahle lokho wakwenza. Ngiyabonga ke bamncane ukuthi nakhona ukuthi manje ngibonile ukuthi lento engiyenzile ibe yimbi. Nami ngayibona ukuthi imbi namanje ngisayibona ukuthi imbi. Kodwa ngicela ukuthi kuyo yonke into esikhulumayo ngoba ngisho ngithi ngikhulume ngicala ekuqaleni ngoxolo ngiphinde ngicina ngoxolo. Ngiyaxolisa kuyo yonke into eyenzakala baba mncane. Ngiyakubonga-ke mina lokho sekwenzekile namhlanje. Bonga kakhulu siyajabula futhi ukuthi ube la ebaleni likamfowethu sikubona. Mina ngijabule kakhulu bangibona uma kaThemba efika ngoba nami enhlizweni yami bekubuhlungu umntwana ngoba beza kimi ezongibuza ukuthi anti kanti umalo kanti muphi ngoba ubaba akazangitshela. Abaphelele Yabona namhlanje ngijabule ukubhubha. Bantu abamjabeli nje ukubhubha kakhulu ekhaya babonga ngathi uNkulunkulu angababusisa. Angisazisoli manje ngoba uThemba sengibonisile ukuthi uyangithanda, uyangamkela njengoma wakhe. Nami ngeke ngisaphela labangamkele kahle ukuthi ngiyeza noma yini. Ngibafisela nje ukuthi-ke umama kaThemba ngathi-ke engaphila eze kokobe ngoba ukhombisile ukuthi umama emva kwesikhathi eside wagcine semfunile umntanakhe ukuthi hayi ngifuna ukumthola ukuthi ukuphi. Nangempela ukuhambe kwahamba-ke wagcina sebedibene njengoba beze bedibana namhlanje. Ngiyajabula kakhulu mina okwenzekile la emzini kababa. Ubudlelwane engifuna sibe nabo nomama obokuzwana nje nanokuthi siqhube impilo yaphambili nothando bakufuna sinikezane lokho kwenzakale namhlanje. Hayi ngicabanga ukuthi kimi emqondweni wami nasenhlizweni kuphelile. Sengizoyibona ngoThemba lo ngizazi nguyena ongaseze ukucabanga indaba kamama ngoba sengimbonile. Kukhona imbukeli kwahlulela umuntu ngezinquma zenza empilweni yakhe uma ungakaze uhambe ezicathulweni zakhe. Kodwa ngikuthandile mina ukuthi umama uNomandithini ukwazile ukuzehlisa acela uxolo kwindodana yakhe kanti lokho sithemba ukuthi kuzoba isinyathelo sokuqala ekupholiseni amanxeba amadala. Sibafisela konke okuhle ekhaya. Esithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngothokozane Dan Mutawung osesithombeni waseMemel ocela ukufundiswa ubaba wakhe uDavid Mfaniseni Njoko waseNkandla owayesebenza kwaDomino's. Usinenhlanhla Dlamini osesithombeni waseNquthu ufuna umama wakhe angamazi uThandi Dlamini wasempangeni owayehlala eThekwini noNkosinathi Innocent Zungu. Kanti usibonelo okhuzwayo wasembumbulu ufuna umalume wakhe osesithombeni uJonathan Thamsanqa Njapha owanyamalala ngo-2016 akwazi ukuthi washonaphi. Lapha esithombeni sinosilo William Nkwana wase-Emelo ocela ukufundisa ubaba wakhe angamazi uPeter noma Petros Bukaba owayehlala ehostela laseThembisa ngabo-1979. Uzandile Angel Luthuli osesithombeni waseNtuzuma ufuna umama wakhe angamazi uMabuyi Mtshali wasempangeni noma esikhawini. Bese kuthi uThato Masimini osesithombeni waseMukupane afuna umama wakhe uJunior Masimini owanyamalala ngo-2000. Unokhanya Faith Mazibuko waseNatal ufuna ubaba wakhe osesithombeni
ulungisa Elias Johnny Dlamini owayehlala eFosloras agcinana naye kudala. Kuthi ubathobile Mary Kangcobo osesithombeni waseThekwini afune indodana yakhe uXolani Edmund Mcwabe eyanyamalala ngo-2004 iza la eGoli izofuna umsebenzi. uJoshua Bafana Masondo waseJohannesburg ufuna umfowabo osesithombeni uMoses Mahlangu owanyamalala ngo-1979 eya eRichards Bay lapho wayesebenza khona. Kanti lapha esithombeni sinolungile Ntombela waseBergville ocela ukufuniswa umalume wakhe uBonginkosi Christopher Sibhala Ntombela owanyamalala ngo-1987 eya eGoli. uManqoba Mtshali osesithombeni wakoNongoma ufuna umama wakhe uNontobeko Ndlebe wase-Eastern Cape owayehlala eGermiston kwaDuka Thole ngabo-1990. Kanti uBhunu Mthembu osesithombeni waseMandeni ucela ukufunisa izingane zakhe adukelana nazo kudala eMthatha amagama azo ngontombi yokuqala Makhosandile kanye noNu. Bese kuthi uThobane Nkululeko Mthembu osesithombeni afuna umama wakhe angamazi uSayinile Zondi waseBhamshele. uPatricia October osesithombeni waseCape Town ufuna ubaba wakhe uMahlangu Sixhobo waseMount Fletcher owayesebenza eKenilworth Racecourse agcinana naye kudala. Buyelothandekayo sivala ngoSibusiso Banjiwe osesithombeni waseMatatiyela ocela ukufuniswa umama wakhe uSibongile Banjiwe owanyamalala ngo-2003 kuzwakala sengathi useGoli. Okulandelayo ukukhumbula ekhaya. Baba ngiyakubuza ukuthi baba mara inkinga yami isala la ekuthenini angaze ngakubona angikwazi at least kube kukhona yini mama aceleni kwami. Awusike uskini ke ngwaneno uhlile lapha emona ukuba dawo letseba. Indaba zakusihlwa zisibonisile ukuthi noma igebe phakathi kwethu lingaba likhulu kangakanani lohlala njalo likhona ithuba lokwakha amabhloho amasha siqale kabusha. Mina nawe ke siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC 1 unqa phambili wakho nilale kahle. Abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa